Pambatang Lagundi, Plemex! Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang magtatao ng impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman, kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon, sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini. Magpartisipar ang boses mahalaga kapalibutan padabaon ta. Boses kan kapalibutan kaiba kada Sabado. Si Mardela asin Father Momoy Brumeo digdi sa DZGB ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating kinalat sa hangin, sa langit. Mga tugang good morning po sa Induga Boss. Welcome back sa programa Boses kang Kapalibutan. Sabado po ngayon, petsa 20 na sa bulan kan Hulyo 2024. Ako po ang sanong lingkod, Mardila Daing Iba Sadit Sana Pero Dian. Ang sparring partner natin somewhere in the Philippines. May talk po sa retreat kaya nag-abiso na po na dahil makakasabay si Father sa tuyang pong broadcast ko niyan. Keep safe to po, Father. Keep safe po dyan sa imo pong location. And syempre, lado technical kasabay nato si Juna Pulis, si Alman, si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department. Sa mga birthday celebrators, happy birthday po. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And congratulations po sa Kapata Albayano, Kapa Bicolano. Si Miss Jane Isabel Bilasano. Dahil nakipag-compete po ini kasubanggi duman po sa MOA, SM MOA sa Pasay para duman mga tugang sa Miss World Philippines. Yan. Although nakapasok po siya sa top 10, pero dahil man siya laog mga tugang din niya nakuha sa Miss World, pero nakakuha po siya ng title na Face of Beauty Philippines 2024. And maduman siya sa Taiwan, mga tugang, para makipag-compete para sa International Face Beauty International. Yan po tabi adi. Congratulations, Jane. Taga Malilipot po ini si Jane Bilasano, pero ang roots niya, ang mother niya taga Santo Domingo. Ate Nimpa. Congratulations po tabi. Dati siyang reigning reigning Ibalong queen, mga tugang mo ng Ibalong Ligaspi. Yeah. Okay, sige tabi, mga tugang, congratulations po sa Indo. And sa mga magurang ni Jane at saka kay Jane mismo, good luck po sa inyong pong mga endeavors pa. Okay? O bueno, mga tugang, dalagang day man kunya ng napadaog man ang mga Bicolano sa mga Albayano. Pagabot sa patimpalak ng kagandahan, yugyugon mo ang title niya, mga tugang, is Face of Beauty Philippines. Ngayon makumpita sa Face of Beauty International. Ayos Alright. O bueno, mga tugang, padagos po ang pagkapakusog kan turismo digdi po sa probinsya kan Albay, sa bilog na Bicol region. And isa raw sa product na nabuksan, mga tugang, na bago is yung faith tourism, di ba? And that is very evident durante po kang Magayon Festival na mas lalong nagkusog ito pong dati ng diduman baga, mga tugang sa Uruan sa Tiwi.
na di dayo po yan kang iba-ibang mga pilgrims, mga tugang. Kaya sa lokal na gobyerno, Kantiwi, sa pagi po ni Mayor Ami Villanueva, talagang sige ang sa indang esfuerzos na mas mailapat po ang turismo na may kinaraman po diyan sa pagtubod, sa faith tourism. Because if minadaralagan kita sa Naga City, mga tugang pag yan, pag September para po sa Piña Francia Festival, why not mga tugang di po sa Albay? So yun na po yan, may ginibo mga tugang na Faith Tourism Forum para magkauroron as in kung ano pag-urulayan, kung ano pa ang mga dapat nagribuhon mga tugang. And yan na turismo sa sa parte kang pitututukan ni Father Momoy Borromeo di po sa sa Boses kang Kapalibutan. Now kasudma nagagawa ning Faith Tourism Forum duman po sa 24/7 24/7 fun resort mga tugang sa Balikbayan Fun Resort sa Bariis sa Tiwi. Okay. So siguro sa first salvo kasi pong iribanan at party maninikan mga pigbubusol advocacy ni Father Momoy, nagunta po ang mga naging pahayag sa welcome speech mga tugang ni Mayor Jaime Villanueva. Manungod po dyan sa Obeto, as in kamautan ninda, as in nga tataginibo yan po na forum. And then ano pa sa mga giniribo ninda para pakusugon po ang turismo dyan po sa Banwang Tiwi. And then after kayan, siguro after the break, ipadangog taman ang naging mensahe mga tugang, inspirational message ni Most Reverend Bishop Bong Bailon in connection po kaya ng Faith Tourism Forum kaswapon. Okay, yan na po tabi si Mayor Ami Villanueva. Most Reverend Joel Z. Bailon, DD, the Vicar General of the Diocese of Legazpi, our esteemed speakers in various talks who are now with us, of course, Mr. Abdon Balde Jr., June, Brother Ivan, Kendrick Panganiban. Also with us is Professor Carlos P. Tatel from the University of the Philippines. Sa iba pong mga kapatian, nayaon ngunyan, guests, hali sa iba-ibang munisipalidad, asin parokya, ang satuyang IP Chieftain, sa gabos na yaon digni, Diyos marhay na aldaw sa Indugabos. I am deeply honored that the Albay Faith Tourism Forum is held today here in Tiwi, Albay, being the center of faith of the entire province, and was given the chance to be part of this momentous event as our effort to spark the development of faith tourism in the region. For decades, the municipality of Tiwi, Albay, had been supporting the development of faith tourism in the province. Faith tourism, which for some is also called religious tourism or spiritual tourism, is a type of tourism that involves travel for religious or spiritual purposes. The heart of the Coron Festival is focused on this type of tourism. The municipality, in partnership with Our Lady of Salvation Shrine and the St. Lawrence of the Martyr Parish, had been doing the maritime procession and the peregrinasyon sa Mag-Agahon during the month of October. The municipality conducts the Marian Youth Pilgrimage, and I'm happy that just this May, this year, the provincial government of Albay started the Magayon Festival with the Inang Magayon Maritime Procession from Horoan to Sawangan Park in Legazpi. In all of these religious activities, we always cater
to our local and those pilgrims from all over the Bicol region. During the entire year, the Our Lady of Salvation, patroness of the Diocese of Legazpi, is frequently visited by various devotees. Last year, we accommodated the visits of the images of Nazareno and Our Lady of Antipolo. In return, we also visited and participated in various Marian processions in the country. This consummates the second subtype of the faith tourism, which is focused on religious sightseeing. Based on experience, the faith tourism has become a significant segment of tourism industry and treated as a substantial economic potential. It constitutes in the development of tourism, fosters peace, understanding of different cultures, and supports economic growth. It also promotes socializations, preservation of faith, and promotion of local products like the Our Lady of Peace and the Good Voyage National Shrine in Antipolo, the Minor Basilica of Our Lady of Rosary of Manawag in Pangasinan, and the Our Lady of Piña Francia Shrine in Naga City, Camarines Sur. I am confident that faith tourism will continue as long as the church and the local government units show collaboration. I also see the active involvement of the youth as a critical factor for these activities, which we are now treating as traditions, will continue for a long period. I also hope that this forum will further help continue our humble undertakings in the field of faith tourism. With this, I thank you all for coming and attending this event. Let us all work hand in hand in furthering faith tourism. Let us foster the faith of all Albayanos, and we can all do the work if we all together enliven TV's old adage, bayang nagtutulungan, bayang may kaunlaran. Sa gabos, mabuhay po kita gabos, and Diyos marahay na aldaw sa giraray. Mga tugang Mayor Jaime Villanueva kang Banwa Ambagan TV. In connection kayan po na opening salvo duman po sa Ginibo pong pagtiripon kasuhapon, no? Duman po sa TV Ginibo, and iyan dahil hiling man talaga mga tugang kami nga ni sa Kabalikat Civicom, nagbo-volunteer dyan kapag igwapon nitong so procession bagang pag-aaga ang atab. Ang kadakol talaga mga hobines, mga tugang asin iba-ibang mga kababayan from all walks of life kami na sabay dyan po sa atabo na procession na yan. Aurora ang tawag nila eh. And then siyempre yung pong sigandakol kan mga nagpapasiring po dyan, mga tugang sa huruan, dahil po dyan mga tugang sa, sabi nga ni Kayan, pagbisita sa Our Lady of Salvation. Okay, so iyan po mga tugang pagpuuna, kang sabi nga ni pagtalubo pa, kayang tinatawag natin na another product of tourism, yung faith tourism or religious tourism. Okay, so kasabay man dyan siyempre yung probinsya Canalbay, yung Piticao, na ba? And then siyempre, mga tugang iba pang mga stakeholders. At yan, tabi, pagbalik may after the news break, as in some commercials, ipadaguta po sa Indo ang naging mensahe, inspirational message ni Most Reverend Bishop Joel Z. Bailon, kan Diocese of Legazpi. We'll be back. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Kaming
pagtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, ganado. At syempre, kapag good times, ganado. Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Looy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalingan niya sa masa, tayo'y magsaya. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number 1, always at your service. Ang oras, alas 10:05. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kinoronahan bilang Miss World Philippines 2024 si Krishna Marie Gravides kan Baguio City sa ginibong Coronation Night sa Mall of Asia Arena, Kasubanggi, Hulyo 19. Si Gravides ang guminana sa 32 na iba pang kandidato sa nasabing kompetisyon, mantang siya ang pinasahanin corona ni Miss World Philippines 2022 Gwendolyn Forniol. Bago pa ang Miss World Philippines 2024, si Gravides ang Miss Charm Philippines 2023 matapos man ini makalaog sa top 5 kan Miss Universe Philippines 2023. Si Gravides ang naguli kan Best in Gown o Best in Evening Gown, Best in Swimsuit as in Miss Photogenic Special Awards. Apera kay Gravides, 4 na kababaihan ang kinoronahan sa manlain-lain na titulo. Reina Hispano-Americana Filipina si Jamate Cana Cavite,
Miss Multinational Philippines si Nikki Benafe kan Pangasinan, Miss Tourism Philippines si Patricia Bianca Tapia kan Batangas, mantang Face of Beauty naman si Jean Isabel Bilasano kan Albaya, Bicol Region. Sindaman an ma-representar kan Pilipinas sa reseptibong international competitions abroad. Mientras tanto, runners-up si Miss World Philippines 2024 pageant, iyo si Jasmine Omay hali sa Tarlac bilang first princess, asin si Sofia Bianca Santos bilang second princess na hali naman sa Pampanga. Yan ang pangalas just na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba. Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Sunset
Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor Nonoy Kap. Camille Prats Yambaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Good news! Mga lolo, lola, asin mga makuapo. Kung igwa ka mong talento sa pagsurat, pagkanta, asin pagsayaw, mari na! Entra na sa pa-contest kan Diocesan Commission on Family and Life na ang titulo, Si Lolo asin Lola kan Buhay Ko. Ang Catholic Grandparents Association of the Philippines o SEGAP na sarong programa kan komisyon, magseselebrar kan Grandparents Day sa Hulyo 26 sa kapiyastahan ni San Joaquin asin Santa Ana, ang mismong lolo asin lola ni Jesucristo. Bago magabot ang aldaw na ini, magkakaigwa muna nin makulor asin pano-pano ning kaugmahan ng mga aktibidades. Araw ganing pa-contest sa story writing, harana kilolo asin kilola, asin lolo and lola dance contest. Kaya ano pang pighahalat nindo? Palista na sa Indong Parish Commission on Family and Life Coordinator asin maghiriligan kita sa Grand Competition na gigibuhon sa SM Event Center sa maabot na petsa 20 kan Hulyo 2024. Special prizes awaits you! PS, makipaghilingan sa Indong PCFL para sa mechanics asin iba pang mga kahaputan. Camille Prats Yambaw po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex.
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron ka ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marbella. Balik po kita sa programa mga tugang. Hindi mo sasabihin. Boses ang kapalibutan ko niya pong aldaw. Hey! O di, yan po kanina pinaliwanag po ni, Mayor Amy Villanueva kung ano yung, gusto sabi yung faith tourism, religious tourism, or hindi po yung klase ng turismo na magta-travel ka for religious purposes. Yan, okay? So, maliwanag po yan. And then, sabi niya, ang faith tourism, pwedeng maghaloy, mga tugang, magpadagos, magdakula. Depende po yan sa collaboration o pagtatabangan mga tugang kang lokal na gobyerno, pati na po kan simbahan. Ayan. So, dagagunta po, mga tugang, ang inspirational message ni Most Reverend Bishop Joel J. Bailon in connection po kani na pinagibong Albay Faith Tourism Forum Kasuhapon. Honorable Mayor Amy Villanueva, our distinguished speakers, dear guests to this forum. I see a few priests here, at least there's Father Lau Brihino and Father Carding. They've been, I think they've been invited precisely because they have their potential shrines and historical churches that have a lot to do with faith tourism. Of course, I hope, I wish there were more, but I don't, for reasons we do not know, they are not present. Anyway, they are duly represented, I believe, by these our clergymen, and of course, dear brothers and sisters in the Lord, Diyos Marina Aldo po sa St. Dugabos. Thank you po, Mayor, for inviting me to this faith forum. I don't know if it was deliberate, but it is quite significant to notice that the word faith is much larger than the other words of the title of this forum, which is quite significant. It gives emphasis on precisely on the role that we want to put with regard to faith in these endeavors that we have been doing, particularly in the municipality of Tiwi. Having mentioned earlier by our MCs that Tiwi has this distinguished privilege of being first the center of a religious icon, our Mother of Salvation, being the patroness of the diocese, and of course the province of Albay. It also boasts of the what do you call this? Our clay pots and other products na makes Tiwi famous also, and not to mention ining geothermal na sabi nga ni, this was the very first endeavor regarding geothermal energy in the Philippines. But I would like to put this message in the context of what the Holy Father has been inviting us to since 2 years ago, when he invited the whole Universal Church into a journey of synodality, as he called it. It is not a new word. The word synod or synodality had been in use in the life and activity of the church since the very beginning, maybe as early as the 4th century, if not earlier, acknowledging that the church is a community of people on a journey. And for Pope Francis, he invites us to look at this journey once again
not only as an invitation from the Lord, from our God, to journey towards the fullness of His kingdom, which is heaven, whatever that heaven may be or wherever that may be. But it is a journey of people, as we say here in Bicol, sararo sarabay na nagbabaklay. That is why, according to Pope Francis, an important element of a synodal church is that there is encounter. Encounter not only of the members of this church, it is an encounter with culture, with the world, with everything else that has to do with life. And this is, I believe, one significant point that I would like to stress, na in faith tourism, that this forum rather that we are at today is to give emphasis on that encounter. I'm happy that the municipality of Tiwi, through the leadership of Mayor Villanueva, has been a good partner and collaborator, as he himself acknowledged, with our local church. Very often we speak of the separation of church and state. While it is true that we have to distinguish the different roles between the church and the state, I believe to overdo the emphasis of this separation, deprives us of a lot of opportunities precisely for collaboration, cooperation, and a unified effort to make our life meaningful. After all, aramtaman sa napadagos na ang pinaglilingkudan kan banwaan, kan estado, iyon ang pinaglilingkudan ng banwaan kan simbahan. Well, of course, at least those who are Catholics as well, because the government serves everyone else. But precisely this is what the Holy Father is talking in terms of a synodal church, that we acknowledge not only those who belong to the church, but those who are at the periphery of the church. Itong mga Katoliko na pigaapod tang nominal Catholics, itong pigaapod ngunya na unchurched Catholics, itong mga haros din nagsisirimba, din nakakasimba o habo ng magsimba for whatever reason. But there are those who are outside of the church with whom we have also to encounter, we have to relate to, we have to reach out to, because after all, again, as the Holy Father keeps on stressing, every one of us is a brother and sister to everyone. There is only one Father. Whatever name we may call Him, Allah, Jehovah, Jesus Christ, or what have you, we all acknowledge this. Even those who do not believe in this supreme being we call God, they still belong to us because they are part of us. And so the Holy Father is encouraging us that if we are to journey meaningfully in the midst of the challenges of this world today, we have to encounter. We have to reach out. The church is being invited to go outside, to open doors and reach out its hands in dialogue, in mutual respect, especially those who have been, for the most part, deprived precisely of what we might call the services of the church. And for me, a particular opportunity which we already have is as far as our culture is concerned, and tourism and faith are very much part of culture. Recently, when the Holy Father, I think, visited the United States, coming back to to Rome, there was this reporter who interviewed him about precisely how he continues to reach out in dialogue with peoples, especially those who do not belong to the Catholic Church. And the Holy Father simply said that, well, this is important for me because I represent a big body of the world that is trying to make sense of what is happening in the world today. And it is important for us to meet on different levels, politics, economics, culture, that we may be able to understand, even when we are coming from different perspectives, from different experiences, from different views. And he said,
culture is very important because, after all, religion is very much part of culture. We are enriched by our faith, but it is the culture that we have, our mores, our beliefs, our values, everything that we do, practices, dances, songs, etc., become even more meaningful and deeper when faith is allowed to transform, to make it even more beautiful. Because after all, as the Lord Jesus himself in the book of Revelation, I make all things new. It is only in this faith that we have that we can provide the service to our culture, for example, whether it is through tourism or appreciating the values that we have, the memories of our history, everything that we are. After all, everything that we are and we have is culture. And it is when faith is allowed to speak to this culture in many different forms and fora, then we enrich ourselves. There is a recent book that I am reading about the Holy Father's reflection on how we respond to this world. It was a book that was written immediately after the pandemic, and therefore most of the reflections of the Holy Father in this small book, but it's a very engaging one, Let Us Dream, I think that's the title of the book, is coming from this experience of the COVID pandemic. And he said that there are two things that we have to try to beware of. It is that what he calls a kind of a myopia, a short-sightedness, when we refuse to let go of what we think is right or what we think is have, simply because we are afraid to dare and to risk. He said that maybe the pandemic made us learn that that we are really weak, that we have nothing to be proud of. After all the advancements in technology and science, here we are, victims of a virus that we cannot understand. And so, because of this, people tended to simply rely on what little they have. But it has also developed into a kind of attitude to be what do you call this? Not to trust in people, to be afraid, to be fearful of what the future holds and things like that. That is why, sabi niya, we tend to be very myopic in our attitude. But the other virus, in fact, the other problem that we need to protect ourselves from is the virus of indifference. Daing pakilabot, walang pakialam. What he calls a so whatism. So what? It is a kind of a attitude, of principle, of philosophy in life that is becoming very much prevalent today, precisely because we don't want to care. We don't want to be involved because we don't want to be vulnerable. When there is a beautiful relationship between, say, the state and the church, we can dare, we can risk, we can be vulnerable because we can trust. When there is no trust, it is very difficult to risk. We can be very vulnerable, and we don't want that to happen to us. After all, we know very much that we are human. But at the same time, when we do not trust, then we also become hardened. And that is when he says, the Pope said, that when a culture is imposed on people, in whatever form it may be, it may come, it becomes an ideology. And this is what also I believe we should be careful and protect ourselves from. When culture becomes imposed on us, especially precisely because of political reasons. Unfortunately, this is something that I must say, is experiencing a lot in our country today. There is so much politics that instead of recognizing the value of the other, especially those who come from the peripheries, things are imposed on them. And those who have the power use their power precisely to preserve themselves, to protect themselves, and to stay in power at the cost and even at the expense of the little ones.
when faith and culture meet as in faith tourism, when we appreciate the good things that we have, then ideology cease to become powerful. We begin to recognize precisely grace, not power, gift, not something to impose on others. And I hope I'm sure the wealth of information and reflection that we will be listening to today, I'm sure this will indeed happen in our midst. I must anticipate, and I apologize already at this, that I have some important matters to attend to in Legazpi. That's why, much as I would like to stay, I will not be staying for too long. So anyway, thank you po, and God bless you all. Bless us. Salamat po. Diyos marinal daw. Ayun, mga tugang, Most Reverend Bishop Bong Bailon. Ano po? In connection yan kaya pong ginibo ng Albay Faith Tourism Forum duman po sa Banuang Kantiwi. So, yan po. Yung sabi ta nga ni, padagos po ang pagpapakusog. Mga tugang kaining napunana na another product of, sabi nga ni kayo of tourism na makakadugang mga tugang not only sa padagos na pagdakol ka mga pagtubod, kundi sabi nga ni kayan parte na po yan mga tugang kan ano yan pag padakula man kan sa tuya po ng mga sabi nga ni kayan pakinabang diyan po sa paagi po kan turismo. Okay, so duman sa mga kabarangay niya to, kung nailim po nidukan Mayo, dakol na ugma, dakol na pahibi, di ba? Iba-ibang klase ng emotion mga tugang itong nagmarka, and I hope na magpadagos na po yan, no? Every Mayo naguro naka ano na yan, nasa kalendaryo na yan kan sa tuya po mga tugang na ano yan, provincial tourism Culture and Arts Office, di ba? At saka kan Albay kan provincial government na talagang ano yan, mag-gather ng mga tao as in para po sa pagtubod, no? So nakulao na bagay po ito na sabi nga ni na po na and magpadagos tangani po na so mga dahil nakakapag duman sa karayong aliba sa Kamsur sa Piña Francia ay igwa mo kita digdi, di ba? Okay, so yan po tabi, and sana dakul pang mga dakul pang mga programa may kinaraman kay ni mga tugang na mas lalo pang magtatao po ng dalan para mamidbidan po kita. Okay, lalo na yung pong Banuang Kantiwi na sabi nga ni kayan mga tugang nagiging sentro ang kan ano yan, center of religious icon and center of events mga tugang pagabot po sa religion. Kadakol po ang pinagigiribo ninda dyan. Okay? So yan po tabi mga tugang natuya po na primerong salvo kang presentasyon yan po na pagka ano yan aga panungod po sa turismo. E di pagbalik may mga tugang si Iripunta ito po na another system kang patubo po ng bamboo. Paano ba tayo maggawa ng nursery niyan? Tayo po yung duwang klase. Kana kaagi pinapyawan ta na may buto. Pero next week garo, ipailing ta para maniwala ka mo na may pisog ang bamboo. May pisog ang bamboo. Ipapailing mi po yan sa Indo next week na. Medyo alaba kaya makapusong kita. Noon niya ipailing ta itong paggibo ni nursery hali po sa mga cuttings. Yan. So mga pinutol baga na hali sa mga matatagas, paano pinapatubo po yan para po maging sabi nga ni kaya ni planting material, maging propagule mga tugang, ay yan po ang sa tuya pong tutong yan after kaya ni po na nag-apera po mensahe. Oras na to alas 10:35 na. An oras hatod sa Indokang Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kito, digdi sa puso ko, Madaba kong segundo distrito.
ito pa permi nang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang, Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan sa atong kasuro, basta sa pag-asenso may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako biko, na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako biko lang sa puso ko. Iguang tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP, Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa saindong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang dislorya, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang dislorya, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Realize
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinat, meron pa ba? Asim kinat ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Nor! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Ayan, boses nga palibutan po ini mga tugang na programa. Alright, sige po, balikan tapo sa tuya po ng mga impormasyones ko niyan. And yan, siyempre, sa tuyang pag-advocate na pala mo madidibo sa boses nga palibutan na magagot na at least nursery ning bamboo diyan po sa mga barangay ta. Mas especially sa mga barangay rin sa pamitis ng Kabulkan. Kaya lang, saan tayo makuha? Di ba? Pwedeng magkuha ng pantanom sa cuttings. Pero yun, ipapatubuon ta muna yan. Mas dakol ang mortality kung halimbawa kaputulata, ipinagdirekta ta na itinanom dahil itang napatubuon. Okay? So ito po, short lang po ini na information kung paano gumawa ng bamboo cuttings. Yan, alright? Okay, sige po. Roll VTR. So, we are on our way to the forest, guys. Nauna na yung mga batang kasama natin. So, this is the first time for this year, 2021, na pumunta ulit dito sa gubat. So, there. Ayun yung mga bata na makakasama natin. Kasi pag sinabi mo pupunta tayo ng Bantay, that is Ilocano words for the forest. Gustong-gusto nila ang pumunta dito. So there you go, guys. Nakikita nyo yung mga cuttings ng mga kawayan. Ayun. So
Kung napapansin nyo yung cuttings niya, may yung joints niya or how we call it, the nodes. Dapat may dalawang nodes dyan na nakat when you cut the kawayan. Kasi doon mag-shoot yung buds niya, yung magiging bagong kawayan. So, iyan yung pinaglinisan nila, or they have to clean up the bottom part ng kawayan bago ilagay sa bag. So, ayan. And binabad nila muna sa tubig para maging moist. Or, ayan. So, these are the kids na makakasama natin. Ayan. Actually, marami din kaming mga adults. Matindi mga aki. Gusto lang nila talaga mamasyal sa gubat kasi medyo matagal na rin. And this is a spring, so hopefully they put the stuff. Kaya yung kawayan, you should put them when you make cuttings, dapat nakalagay siya sa partially shaded na area. And yung dito nila na pinili kasi at least malapit sa tubig where they can use it to water this thing every day. So, ayan. Ito yung 300 pieces na nagawa na nila bago kami pumunta. Kaya nga hindi ako nakasama beforehand. Ngayon lang ako sumama. So, they group it into 100 para madaling mabilang and easier to water. So, there you go guys. Ito yung 300 and this is how it was planted. Ayan. So, don't be sure na yung kanya, yung shootings niya or the part where the bamboo hindi baliktad. Kasi baka sa baba na rin to mag-face down yung mga shoots ng bamboo. So, there some of the part already have shoots, beautiful shoots. Ayan, si Ate Julia at si Ate Marisa. So, this is how you're going to plant the bamboo. So, don't be sure not to put it upside down. Kasi yung nodes doon sa taas niya, dyan lalabas yung bagong kawayan. Magiging bagong kawayan. Or the newly shoots. So, that's how you do it. Ayan, and the soil is sandy. So, this is good for planting kawayan. Kaya maganda rin yung place na pinag-anuhan nila, yung pinili nila where to put it kasi medyo sandy yung mga yung mga lupa. You don't have to go and carry over those soil. So ayan. So ayan, we dig those soil and then put them in the fully bag. So ayan yung bag niya. The bag is around like 6 centimeters, no, 6 inches yung taas yata ng bag. So, this is how it look like, guys. Nakalimutan ko yung measurement nitong bag. So, ayan. And, yung quota should be 1,000 cuttings, bamboo cuttings. Pero, ang nagawa yata is, we will see it later, guys. Ayos na yun. Piputol pa lang sa buko-buko. Duwang buko-buko. Kaluan matubok sa bagong ano yan, kawayan. Ayos. Alright, ayan na. Ayan po sabi no, kung paano gibuhon niyan. Perming duwa na buko. Tapos yun nga ni yung dapat ang pagtanom bako bugsok. Dapat so siguradong paitaas ta duman matubo. Tapos yung sobra duman sa ano yan sa nodes, duman sa may buko. Mga tugang yan yung yan yung nagsisilbing water tank niya, tangke yan para tumubo. And it took mga 3 to 6 months para maging ready siya, mga tugang na pangkunyan. I-transfer mo man yan
sa sarong permanenteng tanuman, talagang matubo na. O sandy soil, di ba? O tamang-tama dyan sa may Mayon Volcano, di ba? So maraming paagi ang mga tugang. Sumanghali sa Davao, iba man ito, bago ito cuttings, kundi parang nodes na talaga siya. No, yung kinuayan duman sa may buko na nagtubo na, tapos garo ginafting. So yun, may mga igo ka na rin yung nakarabot, mga tugang. So sa bamboo, sabi nga ni, diyan pa sana sa ano yan, planting material, makakadilin siya ka na rin, Jerome. Makadilin siya ka na. Imagine yung pigpa tubo baga duman sa bula. Ansaro pa lang ka ito na pantanom na inataman nila ng 8 months, 250 ansaro. O, yun sa kung makagibo ka kang mga 1,000, ayos na. And then yung prospects, mga to, yung itong magiging magiging pakinabang po pag-abot kang panahon pasisiring na duman ng mga abantilong national. Actually, hindi nga sa Pilipinas, nabanggit na ini ka nakaging episode na igwa na nagigibo mga tugang ning bamboo tiles, na ang target pa lang ga itong American firm is naggibo sinadigdi sa Pilipinas nganing i-export mga tugang, kundi dahil man na-export digdi pa sa Pilipinas, bibarakal na durable daw durable and medyo mura. Yan, mga tugang, bamboo tiles, yan naman yun ang pigpauso sa pag-abot po sa mga construction. Okay, and then magayon man ang pagkakagibo, may nag-manufacture na po dyan nito sa Davao. Okay, so yun po. Kaya padagos ang pag-inggan nyo, Father Momoy, para dyan po sa programa ng advokasya na Kawayan para sa Kalikasan, Kabuhayan at Kaunlaran. Yung ganoon moan. KKKK, 4 na K. Iyo ini so saro sa mga parte kang programa na tututukan ni Padre Momoy, and then siyempre parte man kan sa tuyang wish na magkaiwan ng proteksyon yan po na mga pangpang dyan sa may parte kan bulkan, pagkatapos magkaiwan ng kabuhayan mga tugang sa tuya pong mga kababayan, no? Tangani na maging magayon ang sa tuya pong pag-iba-iba rin po sa komunidad. So yun ang sa target is dapat sa kada barangay magkaiwan ng mini nursery ning bamboo propagules. Yan, para po sabi nga ni kaya may pantanom kitang ready. May pantanom na ready. Tayan ang nagiging nagiging sabi nga ni kayan dilema. Kung ma-order ka online o ma-order ka manhali man sa ibang lugar, medyo may problema pag-abot diyan sa destinasyon mga tugang, narugado na kung pigubarabad sana narimati na, di ba? May problema na po mga tugang, so yan. So sa tuya po ng mga pantanom. Okay? Iba-ibang klase sa Davao, yung propagulo sa kanila, and then bago ibiyahe, mga tugang pigdudumog iyan sa karton, no? Tanganing pag-abot digdi, mga tugang halimbawa pasiring sa Albay, medyo okay pa, no? Okay, so yan po nailing po nindo bago man itinanom, ibinabad muna sa tubig. Talagang iyan po sa proseso. Okay? So para po naman sa mga kababayan let's plant bamboo para po sa tuya pong sabi nga ni Kenny, protection sa environment, madagdagan ang sa tuya pong nagsusurop ng carbon dioxide, asin madagdagan ang nagbubuga ng oxygen para po sa tuyang marahay na paghangos dito po sa palibot. Okay? And then siyempre, protection man sa pagrasay po ng daga, asin sa maging kabuhayan man pag-abot po kang panahon. Okay? O beno, mga tugang, yan na po sa tuya pong presentasyon niya po na pagkaaga, sa tuya pong programa. Data po na kay si Padre Momoy, sa retreat po siya. May talk siya, kaya inabot po sa tuya pong oras. Baka next week, baka ibanan na po niya to si Padre Momoy sa programa. And then sa pagkana po kang bilong na tropa, kasabay niya to si Jun Apulis sa Lado Technical. Sharing man si Jerome Nico Martinez sa DCGB Social Media Department, si Sharon May Liron sa Production Assistant Center, si Jenny sa Newsroom. Para po kang bilong na tropa, ako po si Giraren sa pong naging kaibanan, Mardilad Daing Iba. Thank you for keeping me company. God bless the Philippines. Ang programa Boses kan